Okay guys, ngweze kaza kuri channel yanjye ya Tuteke King, nize ko mumeze neza nkuko bisanzwe, nkuko muri kubibona kuri screen yanyu. Nanone ngarukanye akandi ga platform turi gukuramo amafaranga yacu yose tukayamara. Guys, wowe muntu ukora akamyutu miningi twa investing dushora make ariko nyine tukunguka. Niba nawe ari bwo bwa mbere uko iyi video nuko dukora ahangaha, bisaba kuba ufite Binance verified ndetse unafiteho amadolari 15 yonyine, niyo make yo gutangira aka business. Hanyuma nawe ukahita ukora, ukaza ahangaha kuri recharge, wituzanga kuri recharge ahangaha, hanyuma ukadepositinga, ukaza ukahakanda kuri recharge, bakwereka network uri buze gukoresha. Twe dukunze gukoresha EBEP20 no kubikura, ndibuze kubereka uburyo twabikura. Hanyuma iyo umaze guhitamo iyo address cyangwa se network, uhita ugakanda hano kuri copy, ugakopia iyi address. Copy ya address niyo woherezaho amafaranga ku bantu babizi neza. Ngira ngo muzi yuko ariho tugenda dukoresha EBEP20 ku bantu bazi kohereza. N'utabishoboye, link ya WhatsApp iri muri comment ya mbere, niwo muze kuri wisanga, nimuyibora muri description. Na link yo kwiyandikisha muyisanga muri comment ya mbere iri kumwe na link yacu ya WhatsApp. Wijoyininge niho ugenda ubona ama airdrop cyangwa se n'utundi tukwa investors duke tugenda dukora, nibwo uri buze kudusanga ngaha muri comment ya mbere. Uko bisanzwe rero, ubwo tumaze kubona ukuntu recharge ikogwa, niyo tugiye kureba ese yunguka gute, iyi platform ikora gute. Ngira ngo bari bakoze iyo nabaye ejo bundi, ngira ngo murabona yuko bimeze kimwe. Wowe urayituza ukande kuri aka kantu ukimara gukora recharge, cyangwa se imbere yuko unayikora ubanza urebe. Ushobora no kuri recharginga amafaranga arenzeho, yarenze amadolari 15 ukazamura no amadolari 100 bitewe n'ubushobozi bwawe. Mbese dore ubundi bot ya mbere ni uku ngiki. Quantification yo ku munsi yo gukora task ni rimwe. Inyungu ubona buri munsi ni 13 n'ibice 40% ku munsi. Turi minimum yo ku unlockinga iyi ngiyi ni amadolari 15. Ngira ngo urabona yuko ngewe namaze kwigira unlock current level. Ngira ngo murabona yuko bot ya kabiri nayo iguhereza 14, gusa minimum yo kwigira ni amadolari 100. Ngira ngo urabona yuko iyi imara iminsi 90, gusa iyi ngiyi ya mbere yo imara iminsi 10. Uko nguko zikogwa, niyo ngiye kwereka uburyo task ikogwa ahangaha. Okay, iyo umaze kuri charginga uhita ugakanda hano kuri start quantify. Iyo umaze kuri charginga niyo wituza ugakakanda ugategereza bitewe na network uba ufite. Hanyuma ngira ngo urabona yuko mise nkorera amadolari 2 nashoye kuri 15. Iyi ni bonus, ariko quantify nyirizina iratangira saa 10. Kubona amasaha atararangira saa 10. Iyi ni bonus baduhaye y'amadolari 2. Iyindi iratangira saa 10. N'ubundi buryo bw'ahangaha, iyo ugiye urakora sign in, dore ibintu ubugikora. Ndetse ahangaha iyo uzamuye hano hejuru ugakora sign in, gukora check in diary ya buri munsi mu minsi 60, uhabwa amadolari 200. Nta munsi n'umwe wasimbutse uri gukora sign in ya buri munsi. Gusa ibi sign in ikogo ku muntu wamaze ko investinga, apana wa muntu utinvestinge. Ndetse n'ikindi kandi ahangaha kuri team reward, iyo wubatse team nawe ugatumira, nituze tukakanda, ngira ngo urabona ibi ni ibihembo by'abantu bagiye. Urabona after total team deposit reach, iyo team yawe idepositinze ibihumbi 10 by'idolari, uhabwa impano y'amadolari 100. Ngira ngo urabibona. Hanyuma ya depositing ibihumbi 30 ukabona amadolari 350. Ngira ngo ahangaha murabibona guys, kubaka team icyo kintu cya mbere cungura ahangaha. Link yo gutumirayo nkuko bisanzwe uraza hano kuri invitation.
murakuza hano kuri invitation urahita ubona link hano uze uyikopiye. Ngiye kukwereka noneho uburyo tubikura y'amafaranga yacu. Twituza kaza hano ukaza ahangaha kuri nuza kuri balance yacu, ngira ngo urabona ko dufite amabonasi ebyiri. Noneho turahita tuza dukande hano ahangaha kuri withdraw. Numara gukanda withdraw baragusaba gushiramo set password. Aha baragusaba gushiramo gusetinga password uzajya urabikurizaho. Okay, noneho wowe iyo umaze kuyishiramo uhita ugakanda hano confirm. Noneho kugira ngo password yawe yemerwe ahangaha urabona ko habaye imihondo. Iyo utari washiramo password ivanze n'imibare n'inyuguti biba ari umutuku, ariko iyo bimaze kuba umuhondo biba byiza niyo password bayemera kavangamo n'inyuguti imwe kugira ngo bikunde. Rero ukahita ugakanda confirm. Okay, ngira ngo urabona yuko maze gukanda confirm. Ubu ngubu twabikura tugiye kuzana address yacu dukuye muri Binance hanyuma tubikura. Address turadukande kuri turongo turi hano hejuru kugira ngo tuze kubibona. Ngira ngo urabona ko dufiteho 0. Tuza hano kuri disposal. Murakoze hano kuri disposal turahitamo USDT. Kuyine tugiye gukoresha turahitamo USDT. Turingiye niyo turi buze guhitamo USDT. Network niyo bari kutubwira duhitemo iyi ngiyi ya BEP20 dukoresha. Hanyuma tuhite dukopiya iyi address. Okay, nituza ngaha twamaze gukopiya address yacu tugaruke muri ya platform dushiramo $2 niyo dushaka kubikura. Ahangaha dushiramo ya address yacu. Nitumara gushiramo ya address yacu ahangaha dushiremo secret password ya yindi twa creatinze. Kugira ngo nitumara kuyishiramo tuhite tuza dukande hano ahangaha kuri confirm. Tayari cyangwa withdraw yacu yabaye successful. Mbere ugomba kubanza yuko hano naho hemeje BEP20 kugira ngo ataza kuyiba, kubera ko iyo ari hanga kuri Turat20 ntabwo amafaranga yawe ashobora kuyiba. Hanyuma dutegereza akanya gatoya kuri Binance yacu amafaranga yacu aba yahageze. Tuza ngaha tukaza ngaha tugakanda hano kuri aka message tukakanda batubwira ko yuko withdraw yacu yabaye successful. Ngo murabibona $2. Cyangwa murabona email yanjye kuri Binance yanjye yuko mise nakira message ko ndi depositinze $2. Guys, noneho naka platform nuko kari gukora ubu ugakore link yo kwandikisha muri comment ya mbere harimo na link yacu ya WhatsApp, hanyuma joining kugira ngo ubashe gutangira.